in continuation ti lesson ko di Domingo, kaya't kayo nga challenge about this topic, keep on going. That's the title, keep on going. Adot tao nga kukwitan kakabsat, adot tao nga maupayan, adot tao nga dete agkapuyan iti bayag na, puso na, panunot na. Ngem kada tayong anak iti Apo, it is one thing nga uri nagado iti problema, mas pilyon tayo lahat ti agpatpatuloy kakabsat, di ba? Uri adot challenge, ado nga saksakit, ado nga pagkasapulan, ado nga panangumumsi ti tao, ado nga paspasamak ti panagbiag, uri iti si bubukalalubong, pero as believers, pilyon tayo lahat kakabsat, iti agpatpatuloy. That is something, ibang klaseng pananampalataya yon. Yeah? Iso nga sapay kuma tadeta ti agbalin nga conviction ken commitment titong galmay sa kada tayo. Ulitek, in spite of the many turmoils and trials, the threats in life, the many fears that's happening around us today, and even no kitan tayo tibagi tayo agkapoy tayon kakabsat, but let us choose to move forward and keep on going in our service to God. Tinak-arami din itang malam kakabsat is to give you 6 reasons why we should keep on going. 6 reasons why we should keep on going. Aping apilyan tayo iti agpatpatuloy, ngagserbi iti Apo, uray nagrigat, uray maupay ti panunot, why we should choose to keep on going. First reason is because you are not alone. Because you are not alone. Hanggang agmaymaysa. You know, it is something to realize, kakabsat, nga mangbus iti moral tayo, kan mang-encourage iti panunot tayo, nga hanlaeng nga datayo kakabsat, iti agpurpursigi, nga mga aramid iti trabaho iti Apo. We are not alone. The Bible says in Hebrews chapter 13 verses 5 and 6, let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. What a blessing. Kadwa tayo iti Apo kakabsat. So this tells us that when you have problem, seek the presence of God in your life. Makitam kuma ti Apo ti biyag mo. Hala ko mga tirigat mo ti makitam. Hala ko mati ibagbaga ti tao ti mangmangag mo. No di kat makitam kuma nga adda ka iti Apo, kat addaken ka. Kat iti dayta nga panggap mo kakabsat, mabigbig mo nga 1 plus God equals majority. Even if everyone will go against you, if God is for you, nobody can be against you. Uray amin, panawan na ka, talikudan na ka, ibetray na ka, uray amin kat kalabanan na kakakabsat. No addaging ka iti Apo, umdas dayjay nga rason, tapno agpatuloy ka, kadagpursigi ka, iti panagserbim ken kuana. In Matthew 28 verses 19 and 20, this is what we call the Great Commission. Dahito iti imbati ni Apo Jesus nga trabaho tayo nga imawat ken kuana, kat inawat tayo ni Kristo, masapol mo't nga awatan tayo daytoy nga impakumit na nga trabaho kada tayo. Kalati aring nagat agasawa. No inawat mo ta asawam, awatan mo't di responsibilidad, timay sa nga asawa, iti dayta nga asawam. Okay? So no inawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior, that comes with many blessings. Eternal life, fullness of life, spiritual growth, the peace of God, the joy that passeth understanding. When you accept Jesus Christ, that comes along with vast and many blessings that money cannot buy. But let us not only be people who enjoy the blessings that come along as a result of accepting Jesus Christ, but let us also be people who will rise up and accept the mandate, the responsibility that the Lord had given to us, and fulfill that out of gratitude and joyful spirit. Okay? Kat dahito itimbati ti Apo kada tayo nga responsibility. Nga kunana, in kayo, iti amin nga nasyon, kat isuruyo ti amin nga nasyon. So we have a mandate to go and preach the gospel of Jesus Christ. Dahita nga gospel at the Bible kakabsat.
narigat, han nga nalaka kakabsat. Ngam itata, by the grace of God, agpaiso nga narigat, ngam han nakasti ka rigat idi. Do you realize that? Narigrigat idi. Idi, agawis ka dito yung kapilya tayo, awan maawis mo nga kala, dagiti naawis ta idi kalman. Tila maawis mo idi kakabsat ububing. Praise God, time has changed. People have become more ripe. The harvest is now ready. The field is now ready for harvest. Tilang kasapulan kakabsat, Christians nga makakita day nga need, Christians nga ag-sink in kengkwana kakabsat jay mandate ti Apo, kat no agsabat daytoy nga makita na jay need, plus ma-realize na jay mandate ti Apo kengkwana, kat tunuyan na kakabsat, men. Ado nga kararwa ti mairagpat na deta a Kristiyano. So go therefore into all nations and then baptizing them. Glory to God. In the afternoon yesterday, adawalo nga baro nga binaptize ko. To God be the glory. Second batch idi kalman. 8 iti nabautisaran idi kalman kakabsat. Madaydayo idi Apo. 4 ladies and 4 men. All of them are promising young people. Kuna na dyan, verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, God said, I am with you always. Kuna na ti Apo, hangki madanagan nga mga rami deta, adda akto kada kayo. Iso ka kunak idikalman ka, dagiti kakabsat. Agawis kay lata ngamin. Agawis kay lata. Eh, Pastor, what if they will reject me? What if they will refuse me? Listen to me. No rineject da ka, hanga si kat rineject da, ti Apo nga isot pangyaw awisam kadakwada. So just invite. Do not take that rejection. Do not take that resistance personally to yourself. You are just an instrument of God. No rinefuse da ka, hanga sikat na pukawan. Isuda ti na pukawan. Ngam tilaglagi po yung, at dati apugan ka. You know, with God in the journey will be joyful. Naragsak. Isong adult Kristiyano kakabsat, ngahan na ma-enjoy di pa nagserbi na ti Apo, nalaka nga maupay, kasi han na makita iti Apo. So sapay kumatalaglagi po nyo, nga no dumteng di pa nakaupay di pa nunod, panagkapoy itirik na. Always remember this, you are not alone. Let me show you another verse. It's not there, but let's go to Hebrews 12. Go to Hebrews 12. Ipag-isurat yung man kakabsat. Hebrews 12:1. Hebrews chapter 12, verse number 1. It says, wherefore seeing, we also are compassed about with so great cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. O kakabsat, inyarig ti Biblia ti biag ti Kristiyano iti mesang agtartaray. Ngano agtartaray ka, i-represent mo iti pagiliam. You are representing your country. Listen to me, as believers of Jesus Christ, we are representing heaven. I-representar tayo kakabsat iti langit. Kat adda tayo iti may sangatarayon. Kat kunana, we are compassed about with so great a cloud of witnesses. That means, adu iti manglawlaw-law kada tayo. Na hanakit asawang nga lawlaw-lawon na kati angheles. Ngam tibakpakita na deta, if you read Hebrews 12, you cannot understand Hebrews 12:1 if you do not first read Hebrews 11. Ti Hebrews chapter 11, at data ti listaan dagiti aming anat natay ti pamati. Ni Abraham nga tinaray na itintud ti Apo kengkuana, ni Moses kakabsat, ni Aaron, ni Joshua, kandagiti great men nga sinurot dagat tinaray da iti kayat ti Apo kadakwada. They were men and women of faith. Kat imun unadan di langit ti kayat nga sawen, deti ayan tayo kakabsat nga panagserbi ti Apo, adudan ti imun una kat nagbalegi da, kat awatan da iti corona da. Ibig sabihin, we are not alone. Iti kastoy nga aramid taadon ti imun unangam datayo nga nangaramid den daytoy nga trabaho iti Apo, ket naragsak da nga nagturpos gapot ako nada, I have fought a good fight, I have finished my course, I have run the race. Kaya't nangasawan, kitaan nyo digito'y kakabsat. Hanyo kakit-kitan tinainlubungan nga tao, you cannot get encouragement from them. Hamukit-kitan ti kagabagyam, han na ka ma-encourage deta. Hamukit-kitaan ta nagyan ta bangkom, lalalo han na ka ma-encourage deta. Ti kitaan, dagiti mununan nga heroes of the faith, ta isuda ti pangalaam iti encouragement. So brethren, keep on going because you are not alone.
Number 2, let us keep on going. Why? Because number 2, your labor is not in vain. Pilyam ti agpatpatuloy kasi detar aramidem saan nga awang kapapayan na. The Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Detar aramidem, haman nga i-recognize ti lubong, ngam ti imatang ti apo, bigbigan na. It's recorded in heaven. The word vain means useless. It means useless. Just try to imagine, no, dahil ubram nga pa nagserbi ti apo, useless gayam. Dagitin inted mo nga para ti trabaho iti apo, useless gayam. Dagiti ado nga sakripisyong puyat mo, dagiti ado nga in-deny mo, after all, nga inaramid mo deta, ma-realize mo, useless gayam, anyan nga panakapaay, anyan kakabsat nga kasla panakaativ deta panunot mo, because after all useless, pero ito ang isipin mo, after all the sacrifices you've made, kat makitam kakabsat nga hanggayam may useless, hanggayam nga worthless, kasi in heaven, the Lord will acknowledge that. The Lord will appreciate that. The Lord will identify all that you have done for Him. The Lord Himself, the God who made heaven and earth, the God who is the God of all time, the eternity past and the eternity future, the God who loved us, the God who gave His life for us, the God who provided all of these blessings, kat kunana, well done thou good and faithful servant. Oh, brethren, that is enough reason to keep on going. People have all the reasons to feel that, life is not worth living. Kunada kat, awan serbiti pa nagbiag, kunada. But no, we have all the reasons why life is worth living. Okay? Why? Because we are living for Jesus. We are living for Him who died for us. That is enough reason. Your labor is not in vain in the Lord. Imagine nyo kakabsat iya tao. Diba? Agtrabaho. No, they lang iti focus kan turong ti panunod na. To have material wealth, to have material possession, okay? And enjoy this present life. After all, matay ka. Kasi data ti mensahe ti lubong. You only live once. Make the most of it. Enjoy your life, sapagkat sa langit, wala nang beer, so they live in pleasure, self-indulgence, kaamin na kayat da kakabsat, isot pang ipaayanda, iti pigsada, and then they die empty. Datayo kakabsat, we die full, and we will meet our Savior full. Number 3, why we must choose to keep on going. Nagpindas natin number 3. Apay, ngagpatpatuloy ka, because others are blessed by your testimony. Others are blessed by your testimony. Hamulang amo kakabsat, you have no idea, but I want you to see one point in mind, nga isuti dapat mang-challenge, kan mang-encourage king ka, nga ipatpatuloy mo, deda pa nagserbim iti apo, kasi adada ta tao, nga ma-inspiran iti dayta testimonyo, kan dayta biyag mo, nga agserserbi iti apo. I will give you 2 biblical examples, and let's draw application from these examples. Ti umuna kakabsat, dayjay babae nga napanangugas ti saka ni Aputay Hesu Kristo. That woman who went to Jesus one day inside that house and broke her alabaster box for the Lord Jesus Christ. A very expensive kind of perfume. Binuong na nga para iti apo. Kat inanoint na jay saka ni Apo Jesus, kat inusar na jay buok na nga isot pinangpunas na ngagsangsangit kakabsat. The people around said, what a waste. What a waste. Kat isen it nga kaslakas tamot ti panagkita, iti lubong kada tayo kakabsat. Ti tiyempo tayo magserbi ti Apo kunada, what a waste. Dagiti resources nga in-invest tayo, ti trabaho ti Apo kunada, what a waste. Di inted tayo nga panangipaay tayo, ti devotion tayo kan biag tayo ti ministry kunada, what a waste. But Jesus replied to them,
Isong amuyo kakabsat, no kunada itilubong what aways, don't reply to them. Bayam nga ti Apo, isunto, itimang vindicate, isuntot sumungbat kadakwada, kat ipakita na kadakwada nga hanga sayang di narami mo. Jesus answered to them. Kunana nga kasta, apay, kunana. Nga parikutan nyo dayta, ibagayo nga dapat na itot kadagiti marigrigat, apay. Kanayo nga kakadwayot marigrigat, siyak handak kanayo na makadkadwa. Sana ko na itiday ti babae, she had done a good work. Katamuyit ko na Jacob sat, anyaman sa dinuntuman nga suli itilubong nga maikasabad dayto nga ebanghelyo. Malaglagip to ti inaramid dayto nga babae. Agasam kakabsat. No gayam aday naramid mo nga para iti Apo, God will make sure that the memory of which will never be lost. Agbalin to nga legacy. In other words, whatever you do for the Lord will be a legacy. Legacy kayat nga sa when, dagiti sumarunong nga kapututan, they will be blessed because of what you have done for God. Kada tayo nga naganak, the legacy that we will leave, our children will reap the blessings of such. Hamang nga tayo ti agapit, dagiti to anak tayo agapit kakabsat, they will be blessed by our life and testimony. Dati kapilya, hanti may tugot langit, but what we have done for God, it will be a legacy. Manuntong nga generations, by the grace of God, no hampeng nga umay ti Apo, in the next 20 or 30 years, this building can stand by the grace of God. Agtakder dati kapsat kat maaramat tulat ta, aduntong ubing, adupeng ayang people ti maisalakan. Others will be blessed by your testimony, by your work of faith, by your labor of love. Iso nga, dahito iti dapat nga panunutem. You have many reasons to quit. You have many reasons to be discouraged. You have many reasons to give up. You have many reasons to lose heart. But remember this very important reason nga kunam agpatpatuloyak, because others will be blessed by my testimony. Hantay pa makita ita kakabsat. Ngayon makita tayo ito. Number 4, why we should choose to keep on going. Because number 4, you will reap what you are sowing. You will reap what you are sowing. Galatians chapter 6 verse 9, it says, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. What you see today in HBBC is a reaping of the many years of sowing. Amo yung hala nga panagmula, itinapaspasamak, itinaglabas ti HBBC. No diket panagwaya, panaguma kakabsat. Talaga nga panangpaksyat. Oo, panangpaksyat. Sakbay nga na imulmulat sa uti Apo. Kat kadigito'y lang nga makita tayo nga agap-apit. Ti kayat nga sawan, God is faithful. Ipagpakita na dahil kakabsat, nga ti Apo, i-fulfill na dahil sa una, you will reap what you sow. So, what do you want to reap in the future? Because whether you like it or not, reaping season will come. You cannot help it. Reaping season will come. Kala dito Pilipinas, nagmula ka kan saan, umay latat tiyempot panagapit. Nohang ka nagmula, awa maapit mo. Kasi season ti season ti panaggagapas. Oo. Wherever you go, aggagapas ti tao. Season, that's the season. Wala kang magagawa. Ang Diyos ang gumawa niyan eh. It's God. It is His sovereign act to create these seasons in life. So, in my dati season, dagiti na nagmula, awa maapit da. Dagiti nagmula basit, batit maapit da. Dagiti nagraab ti adong kakabsat iti magapas da. But my point is, whether you plant or whether you do not plant, season of reaping will come. So in your life, in this world, the season of reaping will come. It is not a question of will it come? It is a question of what you do now because it is coming. Han nga question di jay, umay tungatat panagapit. Yung minsan iniisip ng tao, agapit ak nga ta dedib ubrak. Anang adanto nga ta panagapit, adanto nga ta. It is not a question, no? Adanto panagapit. Ti question kakabsat, anat ubram ita. Kasi umahi ti panagapit. The season of reaping will come. That's what the Bible says.
Isu nga dapat, agmula ka, kat no may kat pa nakabannog, kitaam deta, hang ka dapat mabannog nga agmula. Just keep on planting. Pastor, anat imulak, verse number 10. Can you put verse number 10? Verse number 10. Ito ang ating itatanim. Verse number 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Agaramid kalatat na imbag. Sino kada kayo nauman kakabsat nga agaramid tinaimbag tipada na nga tao kasi napaspasaktan? Do not let those bitter things come into your heart kakabsat. Gumawa kalata ng mabuti. Because ti panagaramit mo't na imbag saan nga nakadepende kadakwada. Nakadepende iti kinasyasin no ni Apo Kenga. God is good to you. Apay nga di ka agaramit ti na imbag. Di ba? Even if people are doing many things to hurt you, God is so good to you. That is enough reason to just do good. Amen ba? Oo. Pero hindi yun ang pinag-uusapan lang natin dito eh. Ang pinag-uusapan natin yung reaping. Kaya sabi dito, dahil alam mo na merong reaping, gundawayam ti amin. I-take advantage mo ti amin na gundaway nga makapagaramit ka ti naimbag. Tadim mo, no sa din nun to kadigita, iti agbalay kat apitem ti masangwanan nga aldaw. Amen? Do good unto all men. Especially unto them who are of the household of faith. Amuyo kakabsat, listen to me. I think mesa kadigiti rason no ape nga bibles ti Apo ti HBBC because we have helped a lot of pastors. Amen. Yes, tatak lang nga maikuha kabsat. Hang kumanga maidetalye amin. But throughout the years, even when Pastor June is there, among ti puso ni Pastor June, agmula latang agmula kabsat. Makita na digitay pa pastor, matats ti puso na, tulungan na. Kasi amuna trigat ti mangrugrugi. Amunat rigat kakabsat iti agpay-pioneer. Amunat rigat iti agpatpatakder iti kapilya. You know? So he tried to help. Kat even when Pastor June came home, Preacher Glenn was there, he keeps reminding me, Manong, let's help this pastor. Manong, let's help this, kunana. At ang kumakita nga rod aming kakabsat. Kat makita na digijay. I think that is one of the reasons why there is reaping season. Why the reaping season in HBBC has come because we have planted and planted and planted and planted. Kaya mga kapatid, basta lakat at dagundaway saan mo nga ipaidam. Do good. Ti dapat ma-realize yung itata, if we want to do good, di nga niya, isublim jay verse, listen to me now, if we want to do good, and we want to help kakabsat, i-channel mo iti household of faith. Kunanan especially, DJ, unto all men, tipas masimudaag na deta, unbelievers. Ngamti ko na, especially, tikayat na nga sa unti especially, priority kakabsat. Maawatan nyo priority. Before anything else. So priority, household of faith. Tikayat na nga sa one, if you are to invest the stewardship that God has given to you, God is telling you, you channel it in the household of faith. That the household of faith nga ibagbagan natin kakabsat is the local church. And praise the Lord, the HBBC is the local church where God placed us, where God wants us to become a blessing, an instrument avenue of blessing. Amen. Kaya itinuturo namin sa inyo na, okay, if we want to help this pastor, if we want to help this church, we channel it through the household of faith, through the local church. And in the name of HBBC, we help this pastor. In the name of HBBC, we help this church. Household of faith. Nakita yung kakabsat? With that, our church will reap. You and I will reap the blessings of the Lord. So, nagragsak ti reaping, di ba? Amen? Narigat ti agbulmula, agururay ka, ado nga tuok mo, ado rigat mo, ado sakripisyum, ado nga bannog mo, pero ti pampanunodam kat umay ti panagapit. Amen? God is the God of harvest. Number 5, fifth reason why we should keep on going, because God is faithful. No ti tao kakabsathan na faithful, how di dikit kita mo? Kadagam nga pa pastor. In our position as pastor, nagadot members nga na faithful, ma-open kami, di ba?
Nga mapaisot pa ko offendam, kat ti Apo naka-faithful, di ba? God is so faithful. The word faithful means He will fulfill His promise. He will fulfill His promise. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Now, that is the meaning the faithful God. Faithful means which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Di kaya na sound the faithful, tungpalan na itiing karina kadagijay nga agayat, kan agtulnog kadagiti pamilin na, uray pa'y manong henerasyon ti aglabas. Tingnan nga sa deta, 1,000 generation, God will never change no matter what generation will come. So, uray ana deti generation da ita, ti apusan nga nagbalbaliw. His word, His promises are still true even today. And we can hold unto that. Iso nga kakabsat, anat challenge na kadatayo deta, you choose to keep on going, kasi ti pagtakduram, pagbibiyagam, jaing kari iti apo ken ka. Ituldok mo ta imam iti dayjay nga kari na ken kagat kunam apo, daytoy ti gapuna no apay nga patpatuloy ken ka. I hold on to what you have said. I take your word. Kat di kita unay kakabsat, kakasta ti pamati nga permi nga paggaayat ti apo. Di kita Kristiyano nga kasla challenge na iti apo, gapot at ipagtinglan na kat di imbaga na kakabsat, kakasta nga pamati, ti kayat iti apo nga mangmangag kan makit-kita. You know? Gano kumakas pagarigan ko nam, Lord, imbagam ta sa nga kastoy ti kunam, kat kastoy ti kunam, kat apo, klamarek dayta, pagbiagak dayta apo. Ti kayat nga sawan, han nakaibabain iti apo. Han naibabain ti apo iti sarili na, babaan ti panang talikod na, DJ Karina. But He will fulfill what He has promised. Kung ano di Bible, kakabsat that He is faithful to keep His promises. And not only that, but it means He remembers your labor of love. Hebrews 6:10. Amen. He remembers your labor of love. Mabaling digiti inaramid tayo nga para ti Apo, nalipatan tayo pa yan. Ngam ti Apo saan na nga nalipatan. What a blessing. So aming gayam nga aramidem ita, han na malipatan iti Apo. Sila lagip iti Apo iti dayjay. Datayo kat, no, day naramid tayo nga naimbag, kaya tayo nga jay tao kat malagip na jay naramid tayo naimbag, di ba? Kung natin ang wagat, anya ka matin, nagadot inaramid ko naimbag king ka. Tela may isa nga maditi nalagip mo kanya kon. Di ka lang nalagip aming nga naimbag nga inaramid kon. Kasta talaga ti tao kakabsat. Ngam ti Apo saan? Malagip na amin. Kung na Hebrews 6:10, God is not unfaithful to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. By the way, tap no maklear kada kayo. Siguro ko na itekat, Pastor, you mentioned nga, if we want to help, we channel it through the local church. Yes. Kasi kasta ti practice ni Apostle Paul. Do you know what the Apostle Paul would do? He would go to a church, kat kunana, okay, there is a need here, kat tulungan tayo, so let us raise here. That's what he would always do. He would always raise amount from the church. Members will give, members will commit, members will sacrifice, and take that amount or take that good and that kindness and take it to those people who are in need. As Jay kakabsat ti sistema na yan ta Bible. So that's what we do here. Okay? And whatever we do, God remembers our labor of love. Amen? Last. Amen. Oh, pilyan tayo ti agpatpatuloy. Apay? Because God has a purpose for your difficulties. Oh, no, ado ti rigat yu ita. Ado ti problema yu ita. Kakabsat at the purpose ti Apo. It's good to remember that. Many times malipatan tayo ngamin eh. So keep that in mind. No, the problema mi da, no, the challenge ti biyag mo, at the purpose iti Apo, iti deta agda mga pagdaldalanam ita. And this point is one entire message. No saritaek, no anyada, dagiti rasunes ken purpose ti Apo, nga inpalubos na, nga dumteng digito nga pasamak iti biyag mo, mesa
nga message. Saan lang nga message? Mesa nga series of message. But you have to bear in mind, God kunam, I may not see, I may not understand, I may not be able to perceive the reason why these things are happening to me, despite the fact that I'm faithful to you, I'm doing your will, I'm serving you. But I know you will make all these things work together for good. So, kakabsat, these are the 6 reasons why we should choose to keep on going. So again, iti day tingatawan kakabsat, uray anyat dumteng iti biyag mo, okay? Kat maupay tapanunot mo, natural yan. Hanga it's okay to be discouraged. It's normal to be discouraged. It's not okay. It's normal to get sick, but it's not okay. It's normal to be discouraged, but it's not okay. So, gaputa tao tayo, maupay di panunot. But it's not okay. So nga dapat makangker tayo by these reasons. Nakunam, Lord, I choose to keep on going because I know, number 1, I am not alone. Number 2, my labor is not in vain. Number 3, others are blessed by my testimony. Number 4, I will reap what I sow. Number 5, you are faithful. And number 6, you have a purpose for my difficulties. Amok nga may isa ka digito'y kakabsat. Kat timneken ka, makarelate ka, isu iti banag nga kasapulam, nga mangagan, tapnon iti kastaket, may lift up ta pusom. Maboost ta motivation mo. Ma-inspiran ka. Ngahan lang agpatpatuloy, no di kat adadapay nga pagbutihim kakabsat, deta pa nagserbim ti Apo. Nga adadapay nga pagbutihim. And you know what? Listen to me. No addaking ka, digito yung motivation. Among ti mapasamak, deta panunot mo ag-switch. Ag-off ka, DJ, limbo of discouragement. DJ, upay latat pampanunot na, ag-switch off. Ag-switch ano kwan, di panunot mo nga, adong ideas ti malagip mon. Adun ti mapanunot mo, kastoy ti aramideg. Kasi, adda kan ijay position nga, excited nga agserbi ti Apo, excited nga, motivated ka inspired ka nga perming. Kat ti tao nga inspired nga agserbi ti Apo, rumswaking kwanan ti ado nga nakamay-mayat nga panunot kakabsat. So nga listen to me, no apay nga ado kada tayo, iti pundi ti pampanunot na no maipanggap ti ministry, gaputa adda tayo ijay limbo of discouragement. Adda tayo ijay limbo of depression. Adda tayo ijay limbo of negativity. Adda tayo amin, nagitilatat makitkita tayo san. But once you are deeply motivated, you're inspired, kat ti Apo lat makitam, di reaping time ti makitam ti kinaimbag ti Apo, makitam nga the purpose ti Apo, kakabsat, suddenly, creating ka ti creativity kat kunam. I want to serve God, I want to do more for God, agkaroon kan ti goals, plano, sirmata ti panagbiag, and you will fight for it till the last breath of your life. Amen? Heavenly Father, thank you so much for the encouragement this afternoon. Hanggang kumalang nga na-inspire, but it should create within us goals and vision and desire what to do in the ministry, what to do in our family. How can we serve you? How can we be more faithful? How can we multiply? How can we invest our resources in the ministry, O God? Through the HBBC ministry, tapnot adupay Apo, nga churches kanta tao, iti mairagpat kingga. Continue to bless Preacher Glenn, sabi kumata, digijay prinsipyo, nga isut ramen dayti nga message, kat isut mabati kada kami Apo Diyos. Mapukaw man DJ Rick nami, nga dete kaslano kasanut Rick nami nga nakanggag deto itakat permi nga may taytayab Apo iti ragsak. Ngam agbati kadakam digijay prinsipyo nga linaon Apo. Dito nga mensahe. In Jesus' name, Amen.